megalayapost.news. The Confederation of Riboy People lani ka CORP lengba ka kerwo ka balapha do ba bandari rantatiang Presiden rangba ka seng kalapha ika kubor bar ai ka jingro yau ba Rayonol Kharkamni Presiden ka Riboy District Cricket Association bat ubalongru Vice President ka Meghalaya Cricket Association ubala chajit haka Board of Control for Cricket in India lani ka BCCI maulong kum match observer haka jingkun yalakai test kaban salong hapadeng ke India persya ia ka New Zealand kaban salong hapo ka 1KD Cricket Stadium ha Mumbai kaban sedang haka shitrik hadu sandrik jong benai naiwing haka krua utai unong elam ulapha sigilat patai kebor lapun pau baka kop kasong sorong banyo iya kisamla rangba nakadong kathan makin kenjo sakati kathong bakat ka BCCI kan pekmat bat banjet yeu bonlong kum uta match observer hakate ka jingla kai test hapadeng ke India persya ka New Zealand Confederation of Riboy People kabang khot ka ko ni kum kawai na iseng Tremon Sabha har Riboy District ni dap da jing dokumen ka bakrau banyo sngo ba wei na samla rang ba na por Riboy bolong ro kum presiden jong ka Riboy District Cricket Association baba i khot baba Rayonol Kharkamni ba deru vice president jong Meghalaya Cricket Association teng sngo sarong kumuwe ni samlarang ba bami na Riboy kader ka sen ka benengkong uderu benengkong ban sajet ha katega test cricket ka ban salong ha Mumbai mo ka match ka ban salong ha Mumbai ni dap da ka dokumen ka bakrau bo samla na Riboy u ba Rayonol Kharkamni wa sajet ku match observer ha ka test kelajen dari BCCI ke Benlong ha Mumbai perengam India bat ka New Zealand te nang kaseng ni so ban ai kuble kitbok riang ai bedang la ban tre bah ki kam gujungi hadu bin da poi sekete kathong kade ke jing tristom bat ka jingdon mensim ban sakri na ka benta ke imlang salang na ka benta ban kintiu ya ki samla ki bait ya ka cricket mo ni kermen maka jingdon jong baba Rayonol Kharkamni yang tei kenderu ka sinjam bagi kena jungi kinyo ban practice na du grassroot namar ka sport madam dei shu tang bele kai ban kilanmen dei ka lat kamai mo ka na pide player football pide player cricket pide lala ban kamai ha ka jingim gujung pi di player betwit bisa jet ki klub ki bah pinang yo susu odor ke bah kamla ki player football kamla ki player cricket wat ban ki officer sarkaru tulok ta ka dei ka ba ni ai men sim tengi da kerman baba Rayonol Kharkamni udang la susu ban le ki kam baba Riboy District kam tawru ka jelahi berkawe mo ila dei we ni ki noilam bahmat bala kham senior banyangi tengi da kitbok kirwang na kamta jungi ba filade sisa orang ba obodon ge jingkat kit kre hage imlang salang megalayapost.news.